civiles e militares. Antwerpe, Saint-Pierre, Baptiste-Bay, Trincherpe, Capetto! E a nosa sexualidade é nosa. E somos étnicas porque nos dá gana. Que vos deixedes, xa? A concentración está rematada. Obrigadas, imos disolvernos pacíficamente, cada quen vai facer a súa vida, imos irnos para as nosas casas ou para onde nos pete. Informar